Om Swastiastu. Rajeng semang ngaran alih sareng sami kacenuk males sareng ibu. Ring rahinane mangkin iraga pacang melajahin indik pola palih dados pewara bahasa Bali. Nah, patut kauningin ring sejaraning pewara bahasa Bali inggih punika sesai kesambat ugra wakil utawi sang sane ngenter acara utawi ngenter baos ring sajeroning kawentenan parikrama. Nah, ring rahinane mangkin pacang katelatarang indik sapunapi sepatutnyane yening iraga pacang dados pewara utamanipun nganggen bahasa Bali. Sani pertama inggih punika patut nguningin sapunapi tata cara pernapasan ring sejeroning dados pewara. Nah, ring sejeroning dados pewara wenten tetiga pola balik pernapasan rekalaning iraga pacang dados pewara. Senika pertama inggih punika pernapasan dada. Nah, pernapasan dada puniki inggih punika pernapasan sane rekalaning iraga menghirup napas punika sane ngembang inggih punika bagian dada utawi bagian tubuh bagian atas. Lan udara sane masuk punika ketahan ring paru-paru. Nah, sani kaping kalih inggih punika pernapasan perut. Nah, melianan sareng pernapasan dada di wau rekalaning iraga nganggen pernapasan perut pastike udara sane masuk ke tubuh iraga punika pacang ketahan ring perut. Lan sani kaping 3 inggih punika pernapasan diafragma. Nah, pernapasan diafragma puniki sulu genti rekalaning iraga nganggen pernapasan dada lan perut. Dados nyane antara perut lan dada punika maka kalih manggen. Nah, rekalaning dados pewara iraga masih patut nguningin indik kebahasaan. Nah, kenapi punika penting karena iraga rekalaning dados pewara patut nguningin tata bahasa utawi pemilihan bahasa yang baik dan juga benar rekalaning iraga dados pewara. Nenten dados iraga asal-asalan rekalaning pemilihan kata punika. Nah, yening iraga dados pewara bahasa Bali sane formal patut nyane iraga pastike nganggen teks sane sampun kasusun lan sesuai sareng dudonan acara. Nah, yening iraga dados pewara sane non formal punika dados nenten nganggen teks sane resmi sakewala patut tetap sesuai sareng dudonan acara. Nah, rekalaning iraga dados MC utawi pewara bahasa Bali sane formal sepatutnya nganggen pernapasan perut. Nah, kenapi adi asa punika? Nah, karena rekalaning iraga dados pewara sane formal punika pastika ring acaranya formal. Nenten patut yening iraga nganggen suara sane menceng. Nah, patutnya nganggen suara perut sane halus lan mangde kecingak dados pewara sane profesional. Nah, contohnya yening iraga dados pewara utawi MC bahasa Bali sane formal sepatutnya wenten ring makudang-kudang acara. Contohnya inggih punika peringatan hari ulang tahun. Niki hari ulang tahun sane sifatnya formal. Biasanya inggih punika peringatan hari ulang tahun kota, desa utawi kabupaten utawi provinsi Bali. Lan sejeroning lomba-lomba utawi parikrama lianan sane utawi yang melibatkan pemerintah ataupun pejabat-pejabat yang formal. Nah, yening iraga dados kejudi dados MC utawi para pewara bahasa Bali sane non formal. Nah, sepatutnya nenten nganggen bahasa perut. Nah, punika sane sepatutnya inggih punika dibebaskan nganggen suara utawi pernafasan dada, perut utawi diafragma. Nanging nenten dianjurkan untuk menggunakan suara perut lebih banyak karena suara perut punika kan sifatnya formal lan lebih berwibawa. Sakewala ring MC non formal punika sepatutnya suasana inggih punika ceria lan nenten formal. Dados iraga dados
pewaran non formal punika patut menyesuaikan dengan situasi dan juga kondisi. Nah, sane pinih untat lan sane pinih penting rekalaning irage yening dados pewara bahasa Bali inggih punika sane formal utawi non formal inggih punika kesehatan lan kesiapan mental. Nah, kenapa adiasa punika? Karena unteng suara punika inggih punika saking kesehatan sane wenten ring angge irage soang-soang. Nah, rikalaning angge irage sehat lan enten wenten punapi pastike pacang presida ngamandalang suara sane fit lan becik. Nah, indik kesiapan mental puniki pastike ring acara inggih punika napi ke formal utawi non formal pastike pacang wenten anak akeh sane wenten ring arep iraga sinareng sami. Nah, punika ngamerluang mental sane kuat lan siap mangda nenten iraga sane dados pengenter acara punika nenten presida ngawetuang suara utawi napi sane becik. Nggih, asa punika indik pepelajahan pola bali dados suara bahasa Bali yeneng wenten iwang titiang lunas dengan rendah pengapura puputan titiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om.